Ngilibikele abukele emakhaya ngiphinde ngamekele la ku Digital Channel TV. Saphinde sahlangana njengoba sahlukene la ku Digital Channel TV. Namhlanje ngihambe ngedwa ngiphethe ugogo la Inkanyamba ngempela. Siyazi ukuthi abanye abantu abaningi bazi ukuthi Inkanyamba nje into ehamba esibhakabhakeni baye bathi umnumzane uhamba kanti cha namhlanje igqilaza bukhoma la kwaShando. Ngiphethe Inkanyamba yethu gogo. Angathi ukuthi gogo noma ngithi mkhulu kodwa ke uzongilungisa yebo. Gogo Inkanyamba ngicela ukuthi uqhazele ababukeli lapha ku Digital Channel TV ukuthi ngabe ubani ugogo Inkanyamba. Thokozani ngiyanibingelela nonke emagumbini amalomhlaba, ngibingelela uNkanyamba, insizwa kaMbatha, the Queen of Zulu. Awusuka madoda. Abangaziyo ke bathi ingadlangala. Awusuka lelo suku. Lomo ngathethi imali. Awusuka bathi sika mareza, sika mabesho njalo ngihlakaniphe yonke indawo ke mina. Ungangibona ngithule nje ngihlakaniphile leta amandla amasekhanda. Bayiko bangibiza kanjalo. Umlomo ongathethi imali. Awusuka lelo yimike loyo. Futhi mkhulu ke mawuthe mkhulu uqedile mkhulu vele. Nazo bengifuna lokho mkhulu ukuthi ungilungise. Mkhulu njengamanje ubuyela kuleli phuzu ukuthi umkhulu nogogo. Kunomuntu obukayo njengamanje ukuthi sithi kuwena mkhulu kodwa umuntu wesifazane. Ngabe umuphi umehluko walento leyo mkhulu? Yes ngumuntu wesifazane kepha idalo lezi engihamba nazo amadoda. Ingakho sengiphenduke nami ngaba yindoda ngoba ngivumela bona basebenze kimi. Mlomo ngathi manga mkhulu la ngaphandle siyazi ukuthi kunabantu abathanda ubeka amabala amnyama bathi umkhulu uNkanyamba cha awukho umsebenzi wabo ubeka amabala amnyama. Ngabe lokho mkhulu kumuntu obukayo njengamanje nongakholela kuwena nanokholela kuwena muphi mhlawumbe umlayezo ongawusho kuyena mhlawumbe umchazele ukuthi lokho abacabanga ukuthi ngikona cha ngikona. Thokozani uqinisile mkhulu ukunyanga esikhathini samanje sibukeleka phansi futhi angibasoli abantu ababukela ukunyanga phansi because benziwa yithi futhi thina zinyanga ukuthi ukunyanga abantu bangasithathi serious kwathina zinyanga sesihlala ngabo ukunyanga kwasemandulo yayiveli khona inyanga nasemandulo wayekhona umthakathi nasemandulo ayekhona amagedla aqale namhlanje lokunyanga nethi namhlanje abantwana sebenesibindi sebesheshe bemukele ukunyanga yingakho ngathi umhlaba wonke sekuthiwa singane qala sasivalelekile sasingazi ngalokunyanga ukuthi yini sasithuswa sisabiswa kanti cha ukunyanga isintu sakithi into okumele uyiphile ebiphilwa abazali bakhe yaphilwa abogogo babo abokhokho yingakho namhlanje ngithi mina phambili ngokunyanga abantu mabangasabi ukunyanga kuyafana nisho esilungweni umuntu uyagula ngasinto nasebunyangeni kanjalo umuntu omunye uzomlapha omunye ungakhona ukumlapha kodwa bebedla into eyodwa omunye aphona omunye angapholi akusho ukuthi mawiyinyanga uNkulunkulu angeke uvukile uNkulunkulu futhi ayikho inyanga eyazi konke inyanga ethi mina ngazi konke sibombhekisisa lo muntu kusho ukuthi yena akaphila ngekhanda lento akayiboni nami nginje khona engikwaziyo khona engingakwazi amen. Mkhulu lapha eNewcastle kwewahlangana inyanga sethi zifuna ubuyisa ubumbane kunephuzu abalithinta lokuthi uma wena umkhulu Inkanyamba kukhona okukhulayo ukuthi ukwenze kanti kukhona la ukuthi khona ukwenza ungabe nawe mkhulu Inkanyamba uyawenza into enjalo ukuthi mhlawumbe ayi ngoba ukhona mhlawumbe umbekise mhlawumbe umkhulu Khehlelezi hayi cha lokho usizakala umkhulu Khehlelezi lokho angikwazi ngabe nawe mkhulu uyakholela kukho lokho. Thokoza mntana minjalo ngiyakholelwa kulokho umuntu ngiyakhona mina ukumtshela ukuthi cha nami hayi lokho akuzame ukuya phambili uyayibona ngoba njengami nje ngumkhulu Inkanyamba ugogo Inkanyamba kakhulukazi uphiwe intwaso. Okay. Uphiwe intwaso ngikhona ukuhandlisha umntwana othi sohlule nishabazali. Ngiyakhona mina makumntwana wedlozi loyo ukuthi ngimbuyise endleleni abe yile kufanele abe yiyo. Angisheshi ukugive up kumuntu ngiyazama ukumkhomba indlela ohamba kuyo ayikho right awuzama ukuhamba ngale. Fanele wenze njani mawuzobonisa umuntu kumele abone ngawe. Masithi isiZulu indlela ibuzwa kwabaphambili mangabe ngifundisa abantu ngokulunga ngokuhlonipha nami ngihloniphe eqala umuntu azokubona lento engishoyo kumina angeke ufundise abantu ngokunyanga ube wena ungasinyanga. Ayi no mkhulu Inkanyamba ngiyabuza la ukuthi cha kunamathwasa la ekhaya ngabe mhlawumbe umkhulu uyathwasisa. Thokoza mkhulu umsebenzi wakhe nje ukuthwasisa. Angeke uthole mhlambe sekuphithizwe la yini sekuze kunenamba akusinto yami leyo. Okay. Akusiyami ngoba mhlambe ngingayithandi ngiyayithanda kodwa idlozi lami
alingiphanga lo msebenzi lingipho ukuthi ngithwasise nje ukubona like agcwele amathwasi ngingaba yimi nje umsebenzi wami loyo. Ayi mkhulu Inkanyamba mafuphi nje wena umkhulu amagalelo akho esehambe kakhulu and uyaziwa la kwaZulu Natal ukuthi cha umkhulu Inkanyamba uyasebenza and futhi amagalelo akhe aseboniwe. Ikuphi mhlawumbe ufuna ukudlulisa enyangeni ezithizeni ozakweni la ababukela nje manje ukuthi nibuyise ubumbana njengoba namhlanje lapha eNewcastle ugcizelela nje lapha mkhulu. Thokozani nomkhulu nabogogo bonke la kufinyelela khona le TV ugogo Inkanyamba uthi ezinyangeni ubumbano ukuze libe khona inhlonipho phambili. Sisihloniphile nje sahloniphana sibekezelelane ngoba kasifani enasikhula ngemakhaya afanayo. Siyekele futhi nokuthi inyanga enye igxeke enye. Makufika ipatient ithi usibanibani ngaya kuya kangisizanga akufanelanga mina Inkanyamba ngimblame ngoba angazi why angasindanga ngoba maybe abanye abasindisi. Mina ngenza umsebenzi wami sihlukane nokuthi ubani wenzeni. Singavumela ama patient sizinyanga asixabanise especially amathwasi. Singabogobela nyamthwasisa umntwana uzothwasa umntwana masaphumile ufuna ukufana nami and thina siba ndawonye. Kusasa uyangithuka umntwana uthi angithwasisanga kahle. Uyayizwa lento le. Kusasa uyangithuka umntwana uyayibona lento le. Bese uyahamba kwenye inyanga ithi inyanga vela bakuthwasisanga kahle ukuvalile. Ya mkhulu. Ubani oconfusekayo la ohlukumezekayo yilo mntwana. Kahle mkhulu mafuphi uqonda ukuthi igama namabala amnyama abekwa abantu abathothisayo kanye nama client. Umuntu afike kumkhulu Inkanyamba athi mkhulu ngicela ungisiza ebese izinto zakhe zingahambi kahle ngenxa yokuthi mhlawumbe idlo zakhe alikhanya. Bese ethi cha hayi umkhulu Inkanyamba cha akasebenzi kanti futhi uyadura noma kanjani. Uqonda ukusho lokho mkhulu. Thokoza mkhulu injalo nje. Injalo nje ngibaletha abantu baba u10 bephethwe isifo esisodwa ngibasize bonke ngento eyi1 ngibaphahle ngibageze bawungabe ngabageza kodwa uthothi kuzophola 4. Ayi angisunkulunkulu nami ukuthi fanele ngazi konke ukuthi laba kungani bangapholanga. Even esibhedlela esibhedlela uyangena umuntu egwaziwe mhlambe enhlizweni bamkhone lo aphole wangena omunye ashona. Angeke sikwazi ukushintsha lokho. Ayembuke lapha emakhaya weDigida Channel TV omunye eyibuza ukuthi cha sihleleleni la kosofa cha hayi besantshengisa nje ukuthi cha la umkhulu uNkanyamba unokubuye relax nje athokoze emzini wakhe njengamanje ngithatha ngufake entumeni la egceleza khona ngempela la kwaShandu kwaMbatha mbukele asabe sekhona entumbeni.